vou para back no mês. Dia para dia só aí. Que te financeiro lo badu no mês. Investing in NVIDIA. something like that probably. Mas basta que mi problema tá, não é um problema com mi tinta. By the way, my investment in em 2016. Sabe, mire, exactly. Ora a mita ting just 8 anos. Sim. So yeah. Mas escuta David. Exactly. Mi problema tá usually mita either get the information a bit too late or mita act on it a bit too late. Yeah. Dus mi no advice, mi suggestion na mi meslo ta, buting tools nang, of tools nang ko buting wagi actually use nang. Because timbe bo sa ko nang barbata kita sindiri nang andor bata waki de so don mi mas ko so minota ting hobi financial struggles ni nada per se ta hong tung kwesi di if I had done XYZ lo mita mas mio kumita waki. The same lo bisa act on information like te awe mita struggle ki koy. I have the information, I know it sometimes, but toch wel ting background di ni medo pero porta ko man mita kong sinta procrastinate un tiken dore bota wa bira wa sa desk na friggin 50x sa may for. Sim. Ekoy.